premo ato Ghana de she munyina ha makwaba ediba DLFM 106.9 emana son sense ma hodo a edi edencheche e wo ma Ghana mu no yesi ho konwa na yede mu nkyere munyina da eba ebesem na ye ka mo sense won de yaboaboa no se agime nsem kase bo no ye kruche ne nyina da agogo yen aba fontentan kase ne so a na eye dlfmonline.com eno achi nso kase bo no enam DLFM yen app no ena bio tinin app no so sounds ne ye Facebook ene YouTube ne nyina da eye adwuma na ye DLFM 106.9 kase boyi DJ Omalion ene DJs gibi adamenti ehun foni ene videos ahudo nyina no enam Facebook no so a ubenya bi na wahwe edi amayen awiai ensem titira ebedi kasebo no makotene bi ene sem fantasy club of Daddy Lumba wanom de nsema todwa ekirema wanom akopiem asante mentemu aya krado sei yam papa yi abaso memende no omujam de nti Ghana fo nyina metai yam papa busuachi na yempe Daddy Lumba krabia yede mu kiremo ebesom awiai eba kopiemu awa asante mentemu diam afija kwabre not wanom aban ena musine de aso abofom se wanom ensi eye 2 unit eye kg block enfama dusuafo na homasua enfam tuma pamfamfura ewa sante mantam no emum na odwadeni bi nsema todwa owa mansia west mensinim ewa sante mantam kirem se wanom akwan nyina sai atete apansam awiawie se makoni adunti aban mowa na akwan ne nam hrein na beboa pa madwede won sensem akonkane ede ama wonom na MTN Ghana Foundation wanom ahyasa wanom tete Ghana mebu ne kyerɛkyerɛ wanom ka befa so aboa se beyam gender based violence say ye bomodin atietie ni pafa ngudo se mofra ne ma esibram wonom no esibetumi ate ewo man Ghana ani wiase afanda nyina na eba kopie mu wakasoa finfin central regional ensem firi honom ba na aposifo nsaka aye abatan miensa omunyina ye benema agyanom makomako miensa adentia womone wonom ankasa bamba esi akepema akro wonom amode da mamafo na akoyi aposifo asutienti omache wonom a enyasem kuma yede adesimu nkyiremu ebesem awiai ensem no pina ka hona yasi kunwa besem se premtobre kase odiero ha eni nsia akiripo enkron kasafidie so na ye ka mo say yam papa Daddy Lumba ye ni basunti bua ho pa na ye no yenko ne yemfa odo akokobodom na ye t-shirt say Ghana ni abekwa ye no betobi na yemfa nko t-shirt na fe pam ya papa Daddy Lumba mfoni ni dem omodin abeto ni mfoni di dem a wotobi wani beje pam ya cha account ya sanso yeduku aka hunti betobi odi elef mefia na muse ya ne yemfa nko ye no bibi nti ontumi mu anan mefia wo ne wo haw frempenifo ahomatrufo esina na omuni nkomo ye bebre ofia onom wanya bi ato ahoma ne ye 0579 284 181 0579 284 181 ana say 0531 356 732 0531 356 732 sansa ye ka mo say yam papa mpanimfo e de DL eye entoma de aba na entoma ne yade a efe pa eye entoma brabetobi edi ada so ye makramo Daddy Lumba na nwum den brabetobi ne yemfa nkwa yie no mimi na ebe ya bomode na betobi na eye 1 yard no eye 75 Ghana cedis 6 years eye 450 Ghana cedis sikam 4.5 pen abetua won sabaka memantoma 6 years no tutu adem ne yakokumase wope opo anasai 4 years ne nyina na ane ne ye 900 Ghana cedis sikam 9 million pen abetua na abetumi atontoma no eyemie no ye wo fufuo ene ye fita white one ene esanso kokko anasai kobene betobi ofia na muse ya ne yemfa nkwe DLFM ya kira kwan no ye wo North Legon ye ne Wisconsin International University College na di hwanimum agboba janhia na yebutuo bibi na openchiremu a woni hawo ahoma ne ye 0579 284 181 and 0531 356 732 better deal
funeral clothes no edi ada so ye makramo ne mfa nkwagie papa ayie ne nkɔ preparatire fi sɛ ɔyɛ ɔno a anka ɔbɛba na yɛsa ka mo sɛ dwumadie bi a wudi abɛhia nso no ho haw dia Lumba nsupa egwetwam kotobi fadu dwuma nsuo baako a Ghana phone sini fam kura de senti abedinto sɛ ya wode ase program bi a obehia nsuo ne de Lumba nsupa asade ne sɛ abedin nsuo babɛsoma hoho ne nti kotobi fa kodu dwuma mekese wonim tra secretary wonim abobo ya atwi a woni haw adwuma ba kopiem Lumba nsupa kache na kofa nsuo bi kwa kyene busum do abenya dwete la Jean cash de gubotom enya bi de ahwabusua no Feluma mpenifo Lumba nsupa no frɛ mpenifo ahomatrofo esi na gye entiremu firi ɔdom nkyɛn ahoma ne yɛ 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 sanso na madam abanya meche butum so why so distributor ewo dance man potem ne sharp no adjacent to Lumba Sport na homa ni nie 0557 349 401 ene ya dance man fo homa trofo no Mama Vic ebutum ewo fan Sport M ne sharp no ene onyinase wahye be na edi hwe ne mu ahoma ni nie 0500 680-783 Bra Kwame Butum Watakoman Secretary Station ne sharp no eben adomtwa oba na homa ne ye 0244 094 793 eno ye dakoman Bra Kwame no na edit kwesi Butum wodohwenya ne sharp no ne Central University ne de hwe ne mu na homa ne ye 0246 601 004 na sachira Butum opokuase otumase ne sharp no eben Satisfied Water Depot at Esamben Government School na homa ne 0592 317 481 eno ye na sachira pokuase odumase ahomatrofo no Ante Emilia Butum Tema Community 4 ne sharp no eben sekedi dwente ho no man ahoma ne 0540 0540 423 201 Frempelifo na ginchiremu na Lumba nsupa no kotobi eguma hodo mienu ye wo sachet 1 ene ye sanso bottle 1 na FD4 de stamp na pem so say pint untobi no ma woni hawo betobi ne be paye no ye nyina ye fa nko preparate weni aboafo asese ye ntena se na ye mfa deal agi misem ka sebo no emesoma wiei na okenken ni a me kwa ne kontene kro esinkunya beso mo no dia meje so ye wogofa osi ade ye di one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Medame home ba me de kasebo ne kire mu ankasa ebeto aso ede asomo nansa na no me wafa ase rose gold wosi de kasebo no eye de ba dia ade adia enye obi adia rose gold ne tie DL kasebo eye kutu eye bebam DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu mrekane shiayen. Ewo Facebook and YouTube. Nina da DLFM 106.9. Na yamfa kasebono echirimo enfansomo. Yasha kasebono sini yejiremo ewa yampapa. Wanya ni baby kro oniminyamfo Charles. Kwadwo fosu eni dia. Na gofo edeto no na mum enam ne modempo ene na nyumuto nti no se ohuri gina esie na asimpie so am emrane a wiase nyina de ma no eye lumba eno beka ne di ho a ye be frɛ no Daddy Lumba ye nyina ye nim se kita won sabosum atwam de na toso adonu nsia emfempim mienu ne adenu no mu na ba mo wo ede na pakan ebese papa fitire be so na dese ede no ekonse edom ena no senti abusua hyehyese yankopɔ ya atoma
mimi na pay eno beye openima bosuma yemu de taso etumiensa efempim ye no ene dinunumu na ye ne betodwa ewo Kumase Asante Mantemu Baba Yala Sport Stadium ti wiase nyina nkota achi ne yanko gyam papa ne yanko prepare chiri krakra emfa emanom ena no senti Fantasy Fan Club of Daddy Lumba abanan akwakopiem ewo Kumase Asante Mantemu ni nyina hyehyɛ pa omu nyina ebo de papa yi no ne amatumi akonkan ede amanye papa no mu kyerɛ mu sem wɔnom ani abrese akrodom ti wanom etai yem papa Daddy Lumba na busa hyehyɛ pa omu ye de afa na ye hu nti omu hwɛ ne mu sɛ empenifo de ɔse be yɛ ɔyɔ ɛfa yem papa ayi be beto Nyankopɔn yɛ adoma mimi na ebe ehu emfa ho eni nkyɛ na so ahodo a ɛkɔ no emum na ekɔ ne kyerɛ mu sɛ Oma ya hobɔ pa meka sire mahobɔ na asipi asita mprempo de wanom ewa sentimental am wanom eta yem papa Daddy Lumba busua chi ahwe se matuma pa prechine papa etimi akwakoda somdwemum na mra okasamafo edema Fantasy Fan Club of Daddy Lumba metre public relations officer edema Fantasy Fan Club of Daddy Lumba eya Mr. Yaw okra apia echirema na ni age pass ene abrewa yi puma kwam ne papa yi no eba so e 13 December 2025 se se yekese de abusuan mekasa ye nkyeze papa yi ni masunti omodo mat papa papa omo twan se yi ne beba so memendai no munya mu chita na mu nyansa akwata kine papa ya pa ne krabia ne wakwada din egome wodi nsem sei eto DL centrefo enim. We being respecters of law and then respecters of tradition, we would want to say that we know that there hasn't been any official communication in the change of dates. The one that we had was from the 6th to 13th. So we will be here on the 13th of December to pay our last respect to the late Charles Kwadwo Sammy, in whose name we as a group exist. We are related to Lumba as a brand. However, and whichever way the family wants to settle their feud, we are not entitled to tell them what they should do. We are not interested in what they are doing. All that we are interested in is we would have the man laid to rest in a very respectable and peaceful way. And we don't want to be a party to everything that is going on. Any day that the funeral will come on, we will show up and then pay our last respect to him. So we are in preparations. We are still on course, waiting for 13th December until there's an official communication from the family and then probably the traditional rulers who are in charge of making sure the arrangements are done. If they tell us they've changed the dates, who are we? We will comply. But until then, we know it's 13th. Aha. Sabusia adenkrata babonten so say. Openima bosuma meta so du miensa. O masesa date na, omuni asem ka. Na mmompempren yi de. Sede abusia pani aka no. Ye kwa kwayi ayi ni Kumase Baba Yala Sport Stadium nti memenda ya obi ameta echiri. Na eno achi na yawo apia echiri mu am. Fantasy Fan Club of Daddy Lumba ku no. Wanom eteye ye papa din mu nti. Ni nyina ne say. Ya papa bobra ne nwum tu mu. Ena ne nwum tu mu edensempa. Edua nipa sum nipa pi afaso abobra. Ya de ye konka ne ye penti. Wamugusu aboya papa nwum apa ho ban aboa. Papa din akoso atretre. Wo wiase amansa nyinanim na wade mu kirem sei ekuo ne nya de ombetumi asigina ye ede ma papa busua sei benkuma na ni fane mo sere sei papa busua ne kan ba akota sebe buga ba kumu ade no monta yam papa aye hihye na akine kopɔ ya atoma openi ma busuma yemu de taso du miensa ememi na pai abusua ne nyina nya ba akona monta papa kire papa yenko sie ne yekopa ne krabia na okra yaw kirem sei ode ade sade to Ghana fo nyinanim de na chia ate no nya no na pam ade to wani antimi nyinti ye papa mo meta echi na yi no ye mprepre echi wo Kumase Baba Yala Sport Stadium ye papa nkwada asumdwem. We established this group to honor and then keep the legacies of Daddy Lumba. So once he is no more, we would be here to pay our last homage and our last respect to him because we see him as a father figure for all of us in the group. And once your dad is dead, you'd have to be there and make sure he's given a befitting burial. So we will come well dressed, well coordinated in our numbers, and then we will make sure everybody sees that, yes, the biggest brand in Ghanaian music industry, the biggest brand in the creative art industry, probably the biggest personality to have ever lived
is dead. We cannot pretend to behave as if we don't know what is happening. We all know. And as humans as we are, as Ghanaians as we are, people would lose interest. But look, as I said, Lumba is the biggest brand. He still has the biggest following. He still has the biggest of interest on the soil. So I am very sure that on the 13th, Ghanaians, Ashantis will turn up and then mourn him for him to go and have a peaceful rest. But of course, there will be one or two, a few other people who would lose interest and wouldn't want to show up. But then they will be grieving in their homes. They are all part of us. I obia techribi. Any awuti ye a public relations officer at the Fantasy Fan Club of Daddy Lumba. Nedin at the Mr. Yao Okra appear. And I would say, Nen can pempering you kumasia. One etai yam papa busuyachi, some beshe, na yeno abaso. One ende, enna, wuti ye. Then penny for say you do a man François, na yakayanum. Daddy Lumba say, yan can't Ghana for say. Pemping was in the pain. No cry about cope, wa crying. DLFM 106.9. DLFM 106.9. And crepa senkaya uwe ya de yeguma. Enka Daddy Lumba dofu bi ebe wajeno. Nanso akwakweye obo ade nhyehyeye. Daddy. Yankopon fa akran fancy. Bebe kuma se be prepare chema why. Yanto akase bo no so na yenyina mu wasantiment mu hwam. Na district chief executive Edema Efija Kwabre North menserenom. Mechre abana musine Edema Efija Kwabre North district eyonumyamfo Emmanuel Jackson Aguma ede aso abofom sempenifo hwe na munsi 2 unit kindergarten classroom block Enfama Chechewre Methodist Basic School ewe Efija Kwabre mensenem. Na mra omoya hyehyaya mpanimfo ehyefa na wonom de aso ebofom no ena ban anamsini Edema Efija Kwabre North menserenom. Onimiyamfo Emmanuel Jackson Akuma echirema watena se adwen ho ahunu sei emofra ne bepapa o betimi de omo eto akosi akwakosu ade enti opese oboa na adesuamu emfasode ene mpuntu otumi ba Efija Kwabre North mensene munti na obo moden atu sa na mwan na wochirema ne mofra mo adoso pa kiresanya semkumo ukọ school nu mu a wono wabua peso sei dielawa o ma abua pepe so pa ne senti opese oboa na kirechirefo no tumi nya brepa kire mofra na de enti na obo no homoden a watu sa na mwan esi sa adusua dan we edema mofra wonom ekokeji ewo Efija Kwabre North menseno emum na oniminyafo kiremu sei ewumasua ya safo a etimbe bia pono de manipa bia asanso bia mpuntu apono de moma bia ne senti onimi sei wumase betumi afonto mapa de afura adusua dan yade ba kwedi makochirinti ene watu sa ne mo opese oboa
na homasua etimi etumpon e wana bato empesua so oniminyafo kyerem a ne santi ene watu sane mo no pese oboa pa na basic school and afi school to aso nyina obeboa pa na ntoma pa etimi ya course na fantuma prefra na ne yade ba ko a ono de na koma so betumi abo ne homasua akonkan e wana bato empesua so na wo kyerem a school dan hodo na wo musi no hwe animu sei hwebe anya hwempo bosome mako nsia ntam de na wonom etimi ase school na visa mekese yade a Pinfoto Tonyama, Bibia Danwa, or Motumaya Husicasem now ready. Ne wo kyerema one a year if you jack crabble not mention na cabo mam. Wanum enya get fun, sika and no omotwadia to was a young famwa. Now one famwa edition sense of mention Momsaka or dear. Wanum a shani musem. Gombe Timmy as a demotrim. At the Amafija, a year Fijaman Senior High School, no. Our Mbabwa pa, more frabe ye a hammy 200. No money never to mania some fast swap. One besensi SC a year 12 unit water closet, papa bi. My friend water one palm. And watching say a year 12 a year bet house. Bet house. Baby, I'm a friend bet me a quick jade. A prepared come as Makusia dear. Nini on Bessie at the Amalfi Jamine, Senior High School no. A bois, how do I cross all school and put him hormono? As well to Mati, my frano, and your breast yadimo school no so I did impa. Where Fijakably not mention emo. Man Penisika Alema say young famwa and woman Siano. KJ Sydney. Man Penisika Alema say young famwa and woman Siano. KJ Sydney. Ya Tokyo and Quenya. Yadema Ahase. Musican. Any problem. I am His Excellency Don Dramani Mahama and NDC government, you know. In Sin Soon and Sana Yaham. Any kind of boy who say Kutu. And to start that way, Surana Madaruma, contractor, Mamma is a webe, Acha Abruso, I was Minsia. I was a CMBA, Princess Kasam, Any or how, and I want to let two and a more Ahudupi, Efa, and Monsieur. Na dodono eba teachware and classroom school a friend of Figamai Senior High School. Yale get fund etwana mo dormitory na yesi ne teachware no. Aye dormitory ebefa enkwada be se ehenu ananse 200. We enufiwa headmistress and head a housemaster we tremolo apartment me no room e wodan kesia enkwada na betumi ato omontade o my friend ironing room. Eno aye get fund project etuhu yes, I had a 12-unit water closet toilet. And also, and I'm password. And we are looking for Bima. Yes, I had a 12-unit bathroom. And also, Eba, a Pijamai Senior High School. And yeah, what ye know, Ubawram, I was Sante, Mantaminimuam. Efija kwabere not. Aha, mense no, ono na ye wonom aban enam sini. Ne den ede oniminyamfo Emmanuel Jackson Akuma ena wote ne nkan. Na ne kwakura mo no, ena nana kwabena betwa. Eye kontehene ede ma de hia. Wonom ewo chechewire. Ede aboso bakase pa etipo. Aban enam sini de ma de hia. Wonom ewo efija kwabere not mense no oniminyamfo Emmanuel Jackson Aguma otirima waya de papa pese oba yi obo ahomasua efantuma pade afra ewo mensin no emum namum osra na da school ba ko ompotem ho no ma atete apansam o awie sem akoni adunti osra na da eye Pentecost International School eye wona modan no atete power chechire ho no ma in fact ha adwenti ono ankasa ne ba wo yi kempoko school ni bi atete adusuafo pimene nipa nam school no so abobra wo manyimu a osra na da on pese school no be senti on homodi nkosiesie dan na school no nyina na so bio na mwa na onim se ne mode ba wa hye asie yi obeye edekwewe ye pa odi nsem sei eto dear in centrefo enim nyamia nimini school no nkura atete wo mo mi ankasa mi kasa mi ba sese o everything
Zo. Oko school no ha. Zo. Ento so ko hwe dan no a me kan wonye ni. Ayo. School no wada wo matwa ni be hwe o mama me. Pentecost International School. Yen sapo nkubu heye wada wo ma. Twani be hwe mama. Se wo de wo se a wo yenti ni bibia ka kire o se nyame hwa. Zo. Woni wa pamfo nya. Zo. Nyame hwa bo. Na on to mo kwan na mai. Bi se ade amaya no yentimi damase. Nyankopon no ana de ebedamase amaya. Zo. Enti ani a wuti yi ubo egura mum ewa fija kwabre not mensini mu a ono ena ye ohene proper de ma de kontehene kontehene e de ma de sha won mo chechewure ewa sante mantem ne den e de nana kwabna betwa e na wote ne nkan na ma de boyi yansam hwene babara kranten tuntum so wio oba ho fedua ena de ama ne boyi e di free asante mantem nim ebesom yen na yanto akase bo no so na yenkwaso anyina mu ewa asante mantem mu esense mu an na meka se dware ni bia in fact obo adwuma ye pa fani papi adwuma mu ewo amanse wet mensenim ewa asante mantem ne den ade Mr Frank bafo jawu na ode adesre ede ato oman Ghana mampeni ene wonum a wokabiewom enim sei ubogura mu ewa manse west mensenim ewa asante mantem mu oh wonum akwa nyina da atete apansam awie se makoni adunti ama adwede won sensem no akwa gensere pene pataku a enko nka ne mo bi mpontumi emfane sika nkwehye adwede mu ewa manse west mensenim na Mr Jau bafo echire mu am wonum akwa ne de in fact said ya ye no ema wadwede nyina ya basa ema dwede fo pi na woni sadi hu se ombedi dwa no ni nyina kan senseme ntema aso hye ya ba no enya semkuma kram chese ka kwa ene kafre kadwo sa wobekwa beba no na wabeti waposo nyina na eya wo ya chese wo matwetwon ente sa wontumi nkobio na wokire ma enam puntundwuma enkwaso ntie ne enipa do mka biom mo wasika mbabo modin akwa hye adwade mpotem hodom ne nyina sign investors entime nkọ enanum senti amasikasem eho akwatwe pa wa manse west mensenim nti osra ban wonya ho bibi na mra senior man Mr Frank bafo jawu echemre na woni DLFM nyamba ni poni Samuel ofuriba twetwe nkoma na wokire mi say in fact akwantu 43 ni ahyenka for commercial drivers omodi dwuma wo mensenim edu ba bia enam kwan nyanti ene ya hyenti ade lole fe no de ompe na mogie o say ya 10 cities amutumi 30 cities o say ka na me na metoye abama me ka opa akọ opa jai opa manfo efisa ban sika nem ekwan na asere mu hu mo nkan kira ba mesiesie ekwan ne sei ya type apai ye black fluid ni nyina ahye enti say abayan siesie ekwan ne de ya woboa ene se de tie bia ne bom peno mbagie wei ba so no emadwadifo dwatre nyina hye omonya bibia mfa enti omo de omo sira ban wei nso akofo ho kese de abanti omo chewani aba mesiesie ekwan Mr Bafo Jau echirema osre wanu mansin krachi oniminyamfo prince Menu Morris and afin so mashebe dwen de ma de hia wanu wa mansia west mensinim oniminyamfo atwene bo akwadua fukuo osre mo ada mo nso ne nyina mo naso brane na mo ne yaban ensin kundwa nkasa nkyere ne sei amansia west akwan ne nyina sei adwade nyina nkoye ntidi adrei aban kura guso oye nkokonkete project eya de pa nanso akwan nyei ho na ekofa kokwa benyen na mfaso aba ochirema ya ti abansoro na wamwa na manse wesa kwa no nkosiesi na dwadie emu nkam so wa mensenim yakwan edi dwakra were ba ukrom no yakwan sam enye ye manso aproba ye fesi pa yakwan no kwase ye to aba ababi oba bia ye giram se bebe se ye oba bia no o maboa ye nanso ye problem nya yakwan nye enti driver no wore car ba ko mienu a na wogya ba ebo no nsia o price manso o moje abo no nsia no manso santo okrom ye 25 cedis a ebo no nsia ye ba ju 50 cedis to anto okrom ba bia meri be si bi o ba ju 50 cedis aye problem ufanya kwante ba hanma ebo no nsia se pa o ba ju 50 cedis
adenti na sebasa ada manso ya wan ga wan na boni ben na manso ya ye yan fom so bia ye nya yo man ma na enso so no ababi obabia no ya ha won enu nanim ye srese yewura mahama jo mahama yewura wadawro modafo ni munyamfo to woni hwe manso bi na ba boa yan peace ye ni boafo bia wa ban mu ye ni boafo bia wa ban mu emprako won prako bebre join won prako bebre na me ha no say okoto je no kwa wode ba no okoto je no wotapa no hwa wo ba kwan sam nye last time koto portrait feed setepe ba java no say obagem 50 million aden ya kwanye problem so no kwasem mi gina na me de me hawo nyina dan yen yewura Morris ene DC ni MPs say omo nyimu ayen na manso ya hawo nyina ya kwan maso problem nya ya kwan nyame adom yen kan ya asem de se bi no kasa ye normal mega me sra say enka aban no mu ayen na nka ye ba bi ti say this is assembly manso nkwanta ka aban me bi wholesale wo ho na ke ye pa bro ye benya bi feed ground ye benya bi concentrate ye benya bi fish at the same time no another time ni bi akura ba mamon fo nyen adwene mu ne ade sa nyen ni nyan ka men district ni mu na nka untu ka nkwatepa na akofo portrait aduane ade aba na at the same time so no ya kwan sem san so yen so a bebu amatem bia no unko ba chirichi no akofa portrait feed nka wato no district he ya nkoko nketengeti program no no nsanya me adom ye say anuanom de ho ahyem na kwa ba ni baba so be feed mu yi aduane kwa no aban be tuma de wo kuma so na opia so ko kuma se no ha problem and ye sere me wan to krom ha aban be tim kwa be bia wo say e wa ha bi na ye nuanom mo around area no aboa wo mo be boa pa na ne krakra mu na Mr. Frank Bafo Jewu chire mu am se wuyi adwade ensensem na enkon kan no krato nchempo am adwumayafo o mankasa fo mo adwuma mutu o moka wo manso ene yankase ene amanse west mensi ni nyina mu no nso chese sikom de tu o moka nya sika kuma 3,000 Ghana cedis ekopim 4,000 Ghana cedis bosumi bia sikom de tu o adwumayafo ka wo patem ho no no na so ni nyina chi adwumayafo ni je adwuma no to ho nom chire mu asika ni swa 3,000 o ane 4,000 no ankase ni patem chire mu a sika twotwo pon ate so wo banum entienso wo no mti no magya adwuma na to ho endi ade hia mo wankra adwuma ba wa manse west monko yebi wode mo chire mu a yade ha adwun ye panti adum pempenso bia na adwuma hodo a mo ye ni adwuma yefo na jajai enti ya mo adwuma mo ye ne nkonkan nti obesre abama ne man nkonkan na dwade de nkabi wankase ne mpota ne manso ne manse west na mom enipa bi su bia mo de na di no titiri ne mabunu no mo mpa adwuma o mo pe chacha nko a nti ha adwen ti aban mo na dwade nkonkan oba manse west mensin mo santimantem migina me a businessman na me bodawro say enne nyame adoma migina me a businessman da man kwa adwuma me ye no me ye adwuma bebre me ye porte farm me ye choba me ye guest house na me bodawro say e free na de ko obi pe adwuma ya no kwasem ni ye hia workers pa ye problem na ye workers problem ye ka tia so ye enti na de me kan say se me no ken so obi pe adwuma ye se me nya adwuma nyo so wa go kro no de da man kwa so obi na prato ho e free na de kro obi amra me telephone number 0240541028 me telephone number no mo frɛ me a me receive correct oba bibia de na kwam me mo aduane kwa me za fia oka aduane ntifiri wa katuam enti me gya bode wuro se me bia ma prato se obi a ready so pa adwuma ye bia o ma bra man kwan aso ye obenya adwuma ye se we adwuma ye ni na ba so pa adwuma ye a me pa konfo Obu anuma every anajo no na wapie ohwema na wasanze bia kobakro no ochine bia be man kwa weka enti sa wo ba me nche to papa adwuma ye dia me po obi a osuro nyame we kristoni obu nipa o kasade a obetima receive nipa se be ya me so me adwuma no betima tumpo na ye adwuma from panifo no ye pro ma ye face ni se ko fa akwala bi na za kra no onya akwala papa tambia no e ma ye dimbone se bi ba man kwa akwala no kwa ne ye adwuma no kwa wana we wi me we akwago mu ade ekoto aduane a ono nkasa yie taade no so no ama yadwuma ekofom emwa yadwuma mpuntuo nti sa wo ye weka na sa wo ba se ma bia ma pronto to ba ma register for weka dia na me sere sa wo ba nyam suro obuo kasade ene pepepe yo na me wewe aye no kwa na ye pe no kre a obedi ne na ma do tudwa nti wa wote ye no wo pa adwuma ba 3,000 to 4,000 monthly bosumi bia me fra wo fa mi sem sa homa ne ye sen playback kobo news ni back Facebook ni YouTube na tie mu nsem eni a wotie mensini we nya mensini krachi we dwade ni mapa a ono no wodi dwaye pa odi sika hya dwade mu amanse west mensinim anka se ne manso ne potem ni din de Mr. Frank Bafo Jewu ena wote ni kana mani boy yansem training
Samuel ofoli boaten ene difri asante mentemu ebesom yen ti wedi adwuma ba ei Kofi Kenyatta anwuma so obi anya bi mo dompe ana DJ man yesa adete obi anya bi mo dompe o je 3000 4000 monthly wusi esua enti wonye hwe krache brankambe hwe o moni na hawate na senior ma gina adwuma bebre pa nya yize kura mo fasifue akwadwura na ye de an obi na eye mo ana 3000 4000 esua minim te de adwuma ne te na mom munya ne saa o na adwuma no ma ne mu ye den yanto akase bono se yemfie payment yemfie ni mfa nkyere mum sentiment em ko piem payment na make say no mobile telephone network MTN foundation na mo de Ghana aka ho wono mo ne domestic violence and victim support unit unit DOVS domestic violence and victim support unit etwenetia eka ne se DOVS mpanimfo Ghana police service eka ho Ashasi a wanom kyerɛkyerɛ ya school for mofra ewo Trinity Presbyterian Model School ewo New Dwaben South mensinim ewo apiemantemu ewo nefua mako dunsia mayesi wano ma wanom di botaguro ako etia enipa fa hodi a ebinim tietia titiro ne ma ene mofra wo man ganam ene wiase nyinam na dwumade we ya de a etodwa afi bia MTN Ghana ene Ghana Post Service ene DOVS mpanifo ya ene no ehye ase efri obubuo bosoma ye womiyan mu na ehye ase ne da na taso de num wanom wie ye ndura da eye opanima bosoma mu na taso du pepepe ene wanom wie ya wanom akyerɛkyerɛ ye mofra ntitiru ekwan do nimpa bi so ade ti ama ene mofra papa wanom sum hye wanom ni bi da da wombɛko atia wo manyim efri sɛ enipa fa hu de ya de hu hia pam na nafua dunse mo yede esi hono mo no a wono mo kasa edi atia eye gender based violence no wono mo kire ma nansen aba fonten tan so enye o enya kura awurade a atennie fita ye muni pamfa ni pa nya hwetie tie ni pa fa hodie so ene ye hia me ha wo ho afa pa me hwe wa mu a me ne wo da be ya kono ne wa dadawo na wahye no wada ne abɔ kro no ne ma bia nya baako nti asem titira da so ne unite to end digital violence against women and children yanka mom na ba fonten tan so kwaya ne pa bi fa ba fo kwan so equity ama ne mofra fa hodie no yentimi ense ho kwan na dwumade wo mo hwea ne mu so betimi aboa pa ba fonten tan so na ba fo kwan fa dwuma no yetimi aboma nipa de supedi pa ne abɔ ho ban ne abɔ mofra enna afin so emma fa hudi ho ban wa be fonten tan so ne ya bo nipa ye so de tia wo mo no eso etimi ate na madwuma de ne todwa no enna eye senior manager edema MTN Ghana Foundation me wo fa se Robert eye kuzo eche mre ene dia na mu senior ton credit fair payment mu continue ko fa twetwe kama na o kirem so eye de pa won be so mmodden abode wuro kini school so ahodo mo nyina bo mmodden ne beboa na be fo kwan fa dwuma tita be fonten tan so no enipa hu na sere se ba ya ekon ye kuti ama ene eye emeburu na so betimi ate Mr. Kuzo etiremu sei ombekosu aboban agiban aboa wono ne ma ena afin so eye mofra no abom ho ban aboa se be ya MTN Foundation be kwaso a kire ye mofra no sesei mpodomu kirema enye ma ene mofra nkwa mofra nkuma mo ya merema boys o me kire mu nyina boa no bia bo no ho ban no bia de ne die ne buo e de mamofra ena afin so ma fa hu de na boa mo my Ghana yakwanim e wo mpuntu okwan so no bia sabe na so e wo ho ya adwuma na sabe na dwene ya adwuma no o mfa buo na ne die e memma ene mofra fa hu die e wo my Ghana o de sensei atudwa a partner on the 16 days of gender-based violence. Afibiano, between November to December, MTN sets aside 16 days to engage, our communities, students, institutions, subscribers, partners, stakeholders on the awareness of the gender-based violence. This year, what is unique is that we've partnered the need of support our partner in the schools now.
adeɛ afa saa online safety nyama and then how the awareness can help them in case they face such issues. Nti ɛno yɛ one. The second thing is to say MTN who say ɛnyɛ mba nko a na wɔn sɛ yɛne wɔn kasa ɛfa gender based violence no. Ne titiri so mbɛma wɔn sɛ mbɛma mom na yɛtumi also ɛkasa kyerɛ wɔn na yɛ create awareness ne mu wɔn. But yɛde bia I was saying this you catch them young till no yaba Holy Trinity Presbyterian School ɛwɔ Koforidua ɛnɛ say yɛbɛ educate both sex both gender. I mean mbɛma ɔbaa yɛbɛ educate wɔn about the gender based violence. And I am debate argue out on the awareness of this DLFM violence. 106.9. But yeah, Hankwana Tamale Sisia, Northern region, Savannah regions. Sisia, we are doing the same thing. Kumasi also, your honor may the same thing. Ochina, the 16 days activism, I won't cry. Ai, ombesa be piemu e won kan abe boadwuma pa ema ya bonipa fa hodie ho ban titiri mofra ene ema na boma ne matimi akonkan de momman na ne a wote ye no ono na ye senior manager edema MTN Ghana Foundation the den eje Mr. Robert Kuzo ena wote ne nkan na eno akira mu kyerem se dwumade mu die ni in fact wone mo kyerɛ pa a debate ahodo nyina ekoso ewo ema ene mofra mekire boys and girls a omu nyina hwe animu so betumi eye cyber hygiene abefo tentan so ye betumi ma ho no mate wansen no madi dwumade ni ya enkwankwa fanchini ahwo no ha bia mfa mre mofra ena afin so ma ewo manyimu na mmamaden ehunu sunsan so bone aso mude suban bone dia de bebre wonom ewo mankasa brabo no mude ache esom na emra debate ana chinyegi ekoso owansema wodo a wonom suade afa ho nom etodwa ewo Trinity Presbyterian eye model school no mo no omuchemu mu mienu en ye group no koye tu a debate ni konkan ya in fact na nyasem kuma kra bibia konkan ye pa de ma wono ma wo na ye nika pam na mu kirem se ene be boa pa mo fra nyim de ma pa odwumadi a wo mu di ehum na no acha debate no ekoso awie ye no na principal edema Trinity Presbyterian Model School Madam Vivian eye obo bisa eye takum Edia asedaka siya pa edi ma mofa ne kiremu a topic mpo mo suade fa ho no mo de ma wo mo kura nche ye nansi mo fa yitimi bo modern suade kira wo madwen efa kwan do mafa so a wanum betumi ako etia e ma fa ho de nipa beti so na mo fra fa ho de etia so no a mo fa na dwuma do papa edi fa gender based violence wo Ghana mu a e kon kan pam no kiremu a e mo fa no dwuma de omudie no performance na so ani ye papa mo kire say in fact Ghana Education Service abadwumadin pa shepu Ghana fo amofra ne dache a Ghana wa dache ya wa dache pa to ma ya de ne wa talent di mo man o de sem say to continue kofi obuanim e wa pie mantem Vivian obuo bisa daako dache papa Ghana ya wa dache e de kire say so hwe nkwalai ene performance ya omofa perform ya de yina e de man kwa 2 days notice e na omde man e kra ne performance yo asanka ya my mretenten a enti nkwala na me de da bia me kan say train the child the way you want the child to be and the child will be that for you sene apesa nkwala ne bia tetene sa na obeya ma da bia ma samba ko ne say nkwala te say insuo ana liquid bia to wa odi begum eno an obefom odi go square mu a obeye square odi go rectangle mu obeye rectangle enti sane a opesa oye no tetene sa na obeye sa pepepa ma current education ego so koye pa first ICT ine IT nyina na nkan ya desua nso enne e kan ya desua eniema nkwala esua no sese amre bebre first no na nkan ye do training college kra na yesua ye de aba ye down ha ma yesua nkwala no na sese omutumi tenase no musua de na ye kire omo na niema egugu akwan mu nkwala sese omuhu ne de egu akwan mu pepepe na so omyiro omo so omo besua so a de education e be kwa se omyiro omo so omo besua pa de a ehumasa ne betumi de mofra no ekwa akiri ye pa ewo abrapum eni a wote ye eye principal at the Trinity Presbyterian Model School ewa pie mantemu New Jabin site in Potem Honum ni den at Madam Vivian obo bisa dako ena wote ne nkan na mane boy yensam twre ni konte hene kofi opo kofi ahofedua
ene difri epiemantemu ebesom yen yan to akase bono so ne nyina mu ewo kaswa eno no wo finfin mantemu na Ghana Post Service nkura beta ewa kaswa ensaka eye ejanom mako miensa agwonom atimi ene wodom ankasa emama edi akapen akro insohum insawom agobone enyasem kuma ema empanifo edenkrata akwadan agutu senya is Municipal Education Directorate say na ekwo awofo na nkasa omoye abatan melema no ejanom miensa obi atene ba na one ne ndadia mono hwe odin se me baba yi pa me hwese de wa wa mutie ne unufu mpokua akono papa wachini dabi mi mo bi mfa nkwa da me na me wo me prepare kire ma na ja aka ne betim fom ahedin ahemre na kire din wa prepare kire kram na no ena nkra ne kire m say officials of Mufri Directorate mo hwe homasua so ewa wutu senya east mansinim finfin mentem kire ma womo saka nkrata edifri get child and having so guardians and counseling coordinators and chain kire ma ensem say na ekoso na no na Directorate ne te no man da so da eden nkrata yi edikwadan child protection and violations bomadi atrem se munye o na seniors deasia o mensen mu ni se na ekoso na Ghana Post Service for eten kan para mo kirem se ye 3 fathers mo na munie chese Ghana maya bebrebe wo kura yi mun uba modi adi gbowura mu nkronkro ni mantama hoduo mu a be sibire ekoso ya bodeja bodeja gwa mo ha mu se gwa jinjina kwa ho a wo bo be sibira chese anya hwimbo no kam nko yi bi nkwe na mo nko de da na mo ntwa kakra bi 20 Ghana ponka benya bi manya ne sa na mo ankasa mo mama na mo no mo da de ye musuo kase pa na mabai mo fra kura ko school ti ade amaye mo anya de enti anche be na post for copy wo mo app o ma kwache chiwa mo kese de seniors wo mu gina assemni bia hwehwem mapa egusu a ekoso na mpanifo mo hwe homasua so ewo egutu senya is mensenem kire mu say won kwaso agiban aboban ahwese mofra fa hodie be konkane na wa mode ya ne wo ka biegom besin konwa bona mofra enipa bi titiri ne abatan edi omunya no esu betumi atefisa asem wadie etini panisem bi da wo manyim na mpanifo kire mu say ukopiem wo eye Commission on Human Rights and Administrative Justice ye twani tiaka say secretary officer ewa wutu senya Easter wa mo kire ma make say yade a omugusu abode Europa na nse nyina chi no empanifo antisi odogu bi nu abe abatan koso na wo made da etan na mo kire ma say ye de wo mekoso abomoden agiban sabe ya nipa bia da bi betete no be hye no ne nada wo manyim titiru ne abatan mo ne mo made da no wo mamra ene mo atumi ade enti we na raho sama efri a wutu senya is abato mpesu aso eba nyamransem abatan miensa merema 3 fathers ene omomate da bagutu senya ne mpotem ehu DJ ehu abatan pa abatan miensa wo mankasa ma hwe ne din o se wewe mu akono umpoku ani hwe se de wachitie mema obi mfa nko aba akwaba akonyo se ma obi ba kode enkoyo na ne nsem emma brabo ho ka se waka sa anwom no emma brabo ho ka obi mefa nkwade oyo na ne nsem ho na boss anwom no nonsense odompofu no emma brabo ho ka obi mefa nkwade oyo na ne nsem ti batan eja hwe ono ane ba wa mu hwe ne mpoku a aba bebe hu ofe ni wachina tumpem ahedin ahemre ne sew ekire din aden yey Ghana fathers dia na moje dia ka se bona your official rampa. It's official. DLFM 106.9. Ya nto akase bona so na yegusu agiramu ne yembo hwi sankwa sentimentem bi ne nsani bia san firi ho aba na mprempra make say no ubawura mu sentimentem am Endi Samanyo Kuno, one regional chairman, Edema National Democratic Congress, NDC. Nana Akwesi,
chire ma meka say Ghana man panin egusu a oh hwebe enka sanfim pim mienu ne de nunsia enko na wie ye de na watimi asi eye 43 ultra modern market across mensini bia mu asante mantemu adwadie pa be konkan a oh when ultra modern papa bi abefon sa no a tese wo wura mu atum say yes dwadie pa na adwadi bia na wawura yi ho be the power asante mantemu na senior man kire mu say we nyina aka Ghana man panin John Dramani Mahama ne 24-hour economy dwumadi ode aba paso boa na o man Ghana dwade konka ni papinya adwuma ye no eka ho bi pa na ban etusa ne moyin na mra chairman Nana Kwesi Jemre na ne DLFM nyamani boni otonkra edi first ante mantamu several for about to train command wo kire mi say eye district assemblies common fan no abedwa aban dia ba beboa pa ma 24-hour economy no akonka ne pa de momen na wo kire ma ode erehemu nsem ede ato contractors na nyina nim say eye metropolitan municipal and district assemblies ni nyina no aban ta o machi pampi so beboa pa na obi ansa kan sika boa ma dwumadi o mudi asise dwade bia no any project ahodo nyina konkan mo my Ghana 24-hour economy no akonkan go mayim na nakwasi kirem say meka say no aban gusu a oyem putudwuma pi o my Ghana mu a arasabia ka hompi na fenso eye 43 district assemblies ni nyina badwumade abom obi ansa kan dwade bia be konkan go mayim na nakwasi kirem am intervention pi na Ghana man penisha so de agu akwan be boa pa moman yatimi akoye ne munti na ndi se manyoko no be suma man so mpasabe o ma mase o man kasa e de o mse bebru mafu so beji diagi se kew akotena fie kwa na regional chairman kirem say aban go so obodwuma dwimpi nti Ghana fonta na chi no nim say enka se Ghana man penin enfra konwa so ne modern bo ni susu pa wo no no babo ma Ghana emputu abana sentiment mu saka mo chafa kacham say common fan na ebae no oma allocate before 24-hour economy market no na metro no de no emso omo de ye eno ntimi se nyame ya adoma acha bosumi a edi anim no ye yi contractors a omo eba koye honom edwuma enti ene de rest assured na dia metumi akaja say for the next year eba no Ashanti region market ebebu because there were 43 district assemblies no obia AC one ultra modern market 24-hour economy na ya maame no ma okodi na ewiem to aba edemaye no ombenya baby papa akọ didwa no mo so asuma eden adwomo ship compounds at villages omo epe medical care no ebetumi akajon say by the next year no there 43 district assemblies no obia betwenya ship compound be mienu ana miensa wom dia kaye insuo there nim say by the time of His Excellency John Dramani Mahama no various areas na betwenya insuo and light no so omguso a omoye expansion nti yebeda asantemayase na as a father and as a chairman of the region ye hwe NDC eso no ye ma asantinsa ensi pomda dia yaka no ye be ehwe se ewiemu nsutia no dia 43 district assemblies no obia betwenya ship compound be mienu ana miensa wom dia kaye insuo there nim say by the time of His Excellency John Dramani Mahama no various areas na betwenya insuo and light no so omguso a omoye expansion nti yebeda asantemayase na as a father and as a chairman of the region ye hwe NDC eso no ye ma asantinsa ensi pomda dia yaka no ye be ehwe se ewiemu nsuo mu ye be ye na asante afa ne ntuma efra yenim se edidida na eden eye mfie nan ewanim ya ye be sa akobiom ti ye kwa ye betumi akache asante se ye ka se ye be ye we nokre yetumi aye den aye na de de o ma efe nokra ne se na ye nuanom ese se ye ba ndwuma pa na omoye no ye be mana aken room His Excellency John Dramani Mahama wotwa ko esika amino kan first quarter aba
I Ghana Mampeni John Dramani Mahama atwa ho sika. First quarter ne dia ba te bibia kwankan pam. Openi a wote ne nkan Asante Mantem ono ne yotitre ni. Metre Ashanti Regional Chairman Edema National Democratic Congress endi samanyoko ne den edin. Nana Akwesi. Ena wote ne nkan na mane boyi ya nsem twire ni. Samuel Ofoli Boaten ene difri Asante Mantem ebesom yen. Yantu akase wano so am. Na yanyina mo nka pompore Mantem visa nsem ni bi ba ano oden. Na me kesei ahyentiade TNT anarolo fe eya de a eho akwakwa je nsere pini pataku awo nkran pompone Mantem ne miamia pii a wo manyim a ehu pam efri sei ahyenkafo ne pii a mo ye trotro commercial vehicles no ebo mo pe na mo je emfa ho ene eye akremayo ensema de ba bonten sei obi ani so na sabe wo ye hyenkani a ebo a mpanifo ahye na gesa no tese omonte ase ko monte se sabe odoko bi mponu abe wo manyim na nka bodo de kire mi sei ahyenkafo mo ye adwuma free tama station ewa krabo Mantem kopiem onungwa no ehu o omo kire ma mutumeje 15 cedis akopem 17 cedis anka yes 6 cedis he anka monye 6 cedis o ene yesika ya approve nanzo amoje 15 cedis akopem 17 emre adwumayefo apon kofie aden yey yanya mo den kra ni na adehye ne kire ma sade yakoni ntia man na mekese maso ya hye papa tese okodi dwa na ukofie mpu aba ogodu finesse wabo kese femfram okwa na oba 34 cedis and 30 cedis instead of 12 cedis aden ano aden into we de on approve face sika hodo a emra makwan amochen ehu pam na de hye kire mu say we ye kwan bia enipa bia fa so amudwi sika gombotom to mbesre Accra Metropolitan Assembly amma ne mo amoka ho bi momode ma hyenkafo yi mfa hyehyeye ne mranya dwuma na ye huna mandodo wo manyi mu aden yey enipa nti ene nipa ho 20 na mbo mmode akoso me yentu amosra mu ada samamwa na hyenkafo na anye boa efata na da bia da wo mbetete o man Ghana dwumayefo wo manyi ma be ha dwentu omosre Fritama station ekopim nunwa ebo amoje na no wotentoto omode nsem sei eto dear central fweni sabe ba say form 3 hours ka ba ko pen abelod 60 to 50 pesos say almost 17 15 DLFM 106.9 and na doma pay so ha yet me aban bra na ombehwe almost authorities bi o mo bra na ombehwe we and this is the time I say almost sorry no mo hwe bibi because enye say ombesi san ya begu a afi de edu enyimre na ebekwa no mo kire sika uro ayentua so mo ya bibi fa ho so authority bi o on sorry no onye bibi enye say ye beda ha ochi na omuso mo de empty car benanti say yakakra yaka say ya efifie ni eba ye begina ha 3 hours car ne ba 17 15 went to ya wonko ya got ayinwa isu omoji 65 adia 6 cedis 50 pesos and 6 cedis no ahyenkafo mo ye adwuma watama station ekonunwa a passengers fon kire se bonu mre no num kona rush hour num aba cars ni mo ba ku begina ma se hwe 15 cedis copy 17 ubetua yenko untua aban to ka ma me sifom na kire din ehon sem ne da sumu ne amani boni hajia sweetness ene dia mani boi efri enkrapompure Mantem ede ebesom yen na yegusu gina mo enkrapompure Mantem dia mika sei echese ne emre pinte na kopie mu ewo awish abrekuma highway ni so a one street light no in fact akwaje nsere pini pataku enya adwuma o amankwanhia pi na ekoso agwa awish ene abrekuma mpotem ho no ma nipa ewuo no enya semukuma kram na awish krodua mu eye Saturday Stars eye fan club a wo awish community nim adomo no atumsem bi ekire manyem fat wom besre wom ka biegwom efri se uba wuram awa awish abrekuma banyard ene mpatem ma ye awurade nyankopon street light no ayatum se sabe abonsam jem ebia nso enti ade asan se ka boni pese tim kunkum ni pasa anti ehu pa enti ambesre
perform ka biewom etu ho na mom na mra mo je mra wo mane anam sini a oton krafrin krabo prematemu Emmanuel Opoku Adisi dodo a bonam la ne said DJ Active to twen komo no ana mpanifo akire mi say aden awosh Saturday Stars openi pa awodi omanim kasa ye ne den aden honabu JD akire mi say se sabe street light eni kwantempon no so a eyade a eye danger ehu de ma wona ma fa kwantempon no so papa ka tumi ku nipa da bia na dwonto mo de omo sre aban kaseo na ye bibi fa ho na de akwe de in fact ano odin pam na mo kire mu say adesram de ato Ghana man penin no mo ka bi wo manim no obetie pa na awosh adesem wa awosh na break man wati omo sufre na waboa na sa wonom street bobs ahodo ahyehye na light eni ho no onsiesie pam honabu jedi kire mu in fact wasre DLFM yanka bi yegusu ka ho asemti na eye Saturday Stars amwa wish banyard bakwaso abogem akansema fa ho na boase beja omoto aba wo manyimu omoto wie pe na mpenifo atwe o maninti aban moa na won street bobs ahodo asese no omeye ni nyina kama sebe ya nkwanhia do yekoso ewa awish na blekuma no eso betimi atie DLFM 106.9. DLFM 106.9. Ani a woti ye ubawura mu awa wish ane ne potema papa yi oya samre member awa wish awa no kure ya nso eye member de ma Saturday Stars ekuo no ne den de honabo JD ena wote ne nkana mane boy yansam twere ne Emmanuel Opoku Adisi dodo abon ma no said DJ Active and the day amane boy ebesme wi yenyina wesu na awia pam to bra yensa so DL oha ene nsia Echiripo enkronso ne yemfa ne nyina emfansi na dwenkyene kakra banti making kan fanso mantesa mu bedi me ho ya pa awia yi na memfa ha sei na wey every junior papa de aba no say good afternoon dear good work meseme das me ofa sei na Asante Emmanuel de aba no say good afternoon dear news I am watching live from Accra Medical Center o see your boy Jumadin ye pa ne ngopon shira ye pa piao meseme je so me ofa sei so piao ni bi na honabo Franka mankwa de aba no so hwe me live e de freketa se na in fact o chema MPP betuma retain eye Pandai City no yo ya danyame ase why danyame ase mamo na Richard ahwe de aba no say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B enche akese pa enkoma na o hwe me live no tie me nso sesei e de free DJ Ghanaman fidie no so pa nani age na woni wura na wo waya basa waya se bo ho se kontomra de aka je free say e papa ni mpon that the Lumba at the form no chirema de share pin etia yen aha no chirema CKF Lumba the ye onyankopon fa wo kransie ye pa na eya ne ya eya ne pa na that the Lumba Ghana for the was pam DJ Ghanaman DLFM next great station ho no de message de ba ye na dole ya je waje dia ba no good afternoon Nhyiraba o hwe me live
edi free Christian village achimota na say ndro ba ha na we home wo fa na mayifum ne mapon wo me kwakra wo de achede bi ba ya mesre mpa ho fa ye de momu fa to me phones na me DJ o malo mpra prachiri ya ka achi nipa ya ka wo fie ha no ana me boa ka me ni wa fie sugar na ye fa mpra prachiri nti wo de ba ye beje ye ne momu bra ye beje dole ya je wa kura de aba no se dade Lumba alive wate ododadi pa bibia ntumi sesa na adwen da odadi ho dabi na obi adodadi bia na adwen sesa da bibia ye nti odogu ye ni so odogu bi kura nu abe na ni tantwi de aba na we say it's not easy but nyankopon mere pa na ye mere pa nyankopon mere na ye mere papa nyankopon fa dadi kransie Kofi Parliament de aba na say Christmas is just around the corner. Let us be prayerful. DLFM loud in Agunabo Bikuma Upper Kofi Parliament nie ye mompani ni na ho eye pa ni nyina so ye na Honorable Frank amankwase wo hwe me live edi frɛ kitase ena wasan de aba bio message ni makan timi kan ni pray no so na grades men san de aba on de am so yi ya manfo ano yi ya manfo bi ano sa yi ya ano wanfo no one personal message am fama na kabuta yita de aba na so hwe live edi free topoli no see DLFM news in fact you do one yankopon shira ye pa no mo ne papa da Lumba de nyame mfa ne kram fensi na style omodo no pa no matter what omodo no na sweet Elizabeth me wafa say mete won kanche me say mete won kanche no I say good afternoon my lovely people in fact I can't control my tears well soon sa yankopon fa da Lumba kra emfensi ye pa no share live edi free Lebanon zone 4 yate pam na comfort artiste good afternoon of Sammy B or said there the one or so we say sanka the same podie ko wokuma se kra ko wokuma se hey or share life edi free spinters Coca-Cola hoda na hwe free na ko no kwanka Sammy kra de kuma se dada kra ko prepare ma ye papa na asantewa brass e de aba na say enipa na waka say adwuma buso kuma se 3400 location ne wahin amanse west ankase ene manso potem ho no wo enti ko bo playback na tie ne number no wo news no so maka kire mo dada na ko pa adwuma ebusu pa asantewa brass adwuma bu wankase ko pa bi wate obetua aka ulalo fe no wontua TNT ena aduane abedi nso no na betua bosomo so 3000 4000 ye obotom sika ko pa adwuma ye pam na comfort mati dia ba no say this is very bad pa wo fo na mo ne mo madeda sa no eye be yi ana say ye de ya obisa o na Jonas Lumba o dia ba no say good afternoon boss o tie mi no hwe me live edi free ashoman eye mango line dear news papa me so me da say wo so go dwa me live for edi free ashoman mango line nyame hira mu nyina kase bo ne ye de si emusemufo ne ya mesi me belantwe ne say mu etema yen na joint operation edeme kopie mu wo Facebook and FNC YouTube eya Mr. Samuel Akwa DJ Zikipi ebadwuma preprechire na fi DJ Omarion senior man edeme fa aba Fontaine time Facebook and FNC YouTube makase bono wunya bi hwe ye pa na DJ Zikipi kure ya inso ebo no homoden echinchim efide ne from adosom say senior technician on duty. Now, the mommy molar support, Mamina, or de bomb home sunsumu, and Hunamanina, a minia ba, Jawra president, a fair sugar, bombichi dom, Mamba Sompa. Now, can ba copa or say the face. Me better na drum con the contract chrono, dear majeswo, and Yawofa, or see a dear yoti one. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Me de we see Mejumadia Cano, after Sufia, Miss Nashan, so say ye kokumase. Yam papa da Lumba ye ni tetuanti ebi ma di kan wo so bo a me sore so pe me yi fum na makokumase akopra prechire mo hu de yakoso papa yi ase kumase ba ye de daddy ensure gire ye ba bo a hu na kofa kan ye nyina ye nko fan class ahodo nyina ye krado te ye nyina ye nkota wo mache papa yi no enko prechire me gra so kakao entoma no gusu a honom beto de na ye nko beto de tuntum no kokko ni nyina ya kram ntoma na ba frempelefo na je mo nkire mo anasa wo de brave DLFM fia wo bebedu from desk pe when say can to money bi t-shirt nso bi wo ho che wo ho duku wo ho beto bi na yie no ye mfa nko me de usi ma mo nyina mo ane tia ade hye